Recenziju novog Xiaomi 14 Ultra telefona ste već mogli da vidite na našem kanalu, a sada se detaljnije bavimo njegovom kamerom. Posle otprilike 2 nedelje korišćenja, još više smo sigurni da je ovo najbolja kamera na jednom telefonu do sada. Ipak, nije baš za sve. A evo i zašto. Sa zadnje strane telefona su 4 vrlo uočljiva objektiva na velikom ostrvu za kamere. Odmah ćete primetiti koliko su sami objektivi veliki i koliko je taj segment deblji od ostatka telefona. To je jednostavno bilo neophodno zato što veliki senzori zahtevaju velika stakla i to više njih i tome jednostavno treba prostora. Ali tu dolazimo do jedne stvari koja nas pomalo brine. Prilikom normalnog korišćenja telefona može da se čuje lupkanje, odnosno pomeranje velikih objektiva unutar kamere. I nadamo se da je sve to dobro konstruisano i da će ovaj kompleksan sistem pokretnih sočiva izdržati godine i godine okretanja, drndanja po džepovima i torbama ili čak padove kojih će pre ili kasnije doći. Ipak i Xiaomi i posebno Leica koja je stavila svoj logo na kameru imaju ogromno iskustvo baš u tome, pa verujemo da je to dobro rešeno. Ali vratimo se na sam uređaj. 4 kamere pokrivaju žižne daljine od 12 mm kod ultra široke do 120 mm kod telefoto zooma od 5 puta. Tu je još jedna zoom kamera sa trostrukim optičkim povećanjem i glavna kamera žižne daljine 23 mm. Ultra široka i 2 telefoto kamere koriste Sony IMX858 senzor, dok ona glavna koristi LIT900 senzor istog proizvođača. I to je, po svemu sudeći, trenutno najbolji senzor koji postoji na svetu. Ali, još stvari glavnu kameru na Xiaomi 14 Ultra čini toliko dobrom. Prvo je dakle senzor od 1 inča. Sad, nije on baš od 1 inča kao što nije ni na drugim modelima koji to navode, već se taj 1 inč odnosi na osetljiv deo u katodnoj cevi iz prvih televizijskih kamera, ali to je neka druga priča. Svakako, LIT900 senzor jeste najveći senzor koji postoji u nekom telefonu i vrlo verovatno i najbolji, ali ni to nije sve. Xiaomi i Leica su glavnu kameru opremili i moćnim objektivom sa varijabilnim otvorom blende. To znači da ćete ručno moći da smanjite ili povećate površinu stakla kroz koju prolazi svetlo i to od f1.6 do f4. Šta to zapravo znači? 3 su glavna podešavanja kojima određujete koliko će svetla stići do senzora i to su ISO osetljivost, ekspozicija i blenda. Sve do sada, otvor blenda je na fotoaparatima bio fiksan. Nasuprot tome, varijabilni otvor blende znači da možete da prilagodite sve parametre snimka kadru koji snimate, što u ogromnoj meri povećava mogućnosti za snimanje atraktivnih kadrova. Takođe, promenom otvora blende možete da menjate i dubinsku oštrinu. Evo recimo snimka sa f4, odnosno malim otvorom blenda na kome je sve oštro, a evo istog kadra sa velikim otvorom blende od f1.63 na kome je pozadina prirodno zamućena bez intervencije algoritama. I upravo to je onaj čuveni bokeh efekat koji pravi divne portrete i koji veštački pokušavaju da simuliraju proizvođači telefona kako bi snimci podsećali na one sa velikih aparata. Sa Xiaomi 14 Ultra nema potrebe za tim. Aplikacija kamere ima pregršt opcija i verovatno je najkompletnija danas na svim telefonima i to je za svaku pohvalu. Ukoliko samo želite da slikate, dovoljno je da odaberete Leica Authentic ili Leica Vibrant mod i možete da počnete. Razlike između ova dva režima su male, ali Vibrant ima nešto jače boje pa će biti bolje za društvene mreže. Pored toga možete da odaberete i još nekoliko režima koje potpisuju Leica i inspirisani su njihovim kamerama. Nama se baš dopadaju crno-beli režimi zato što pružaju taj pravi vintage ugođaj, kao da je sve snimljeno vrhunskim fotoaparatom 80-ih recimo. Povlačenjem ekrana od ozgo dobijate još nekoliko brzih podešavanja i tu možete da fiksirate otvor blende. Ovo je super rešenje zato što ćete ovaj važan parametar moći da promenite i bez korišćenja Pro režima. Naravno, ovo se odnosi samo na glavnu kameru. Tu je još i opcija za praćenje pokreta tokom kadriranja, okidanje na glas ili uključivanje grida što uvek preporučujemo. Poravnat horizont je zaista važan za atraktivne kadrove. Primetit ćete da je tu 5 izbora žižne daljine od 0.5 pa do 5 puta povećanja, a kako su nazad samo 4 objektiva, to znači da je ovaj od 2 puta višak. I to je pametno urađeno, zato što se tako dobija žižna daljina od oko 40 mm, koja će snimiti mnogo lepše kadrove od širokog ugla glavne kamere. Ovih 2 puta povećanje se dobija kropovanjem glavnog senzora, što znači da ćete koristiti najmoćniji senzor i objektiv i to je odlično rešenje.
kamera radi fantastično brzo, vrlo efikasno fokusira i prati subjekat ili se prebacuje sa jednog na drugi objektiv. Ali sigurno vas se zanima i kakve su fotografije, ukratko spektakularne. Izgledaju kao da su snimljene profesionalnim fotoaparatom, bukvalno. Za to je zadužen vrhunski senzor, ali i odličan Leica objektiv koji se poigrava svetlom koje ćete lako moći da uhvatite, baš kao i emocije kadra, kao ni jednim drugim telefonom. Fotografije će čak i bez previše podešavanja biti čarobne. Toliko dobre da mogu da se štampaju, stave na zid ili šalju na fotokonkurse profesionalnih fotografa. Da, mislimo na Nacionalnu geografiju, recimo. Posebno je zanimljivo, ali i pohvalno zato što u osnovnom režimu kamera po pravilu neće previše koristiti veštačku inteligenciju i algoritme da bi izvukla maksimum od snimka. I tu se vidi veliki uticaj Leice, pa snimci zaista izgledaju kao sa ovih vrhunskih fotoaparata. Ono što je u kadru, to će biti i na fotografiji. Tamni delovi kadra će ostati tamni, a beli beli. Boje će biti prirodne, a nebo će biti sivo ili crno i neće pucati od boja kao iz Blade Runnera, kao kod nekih drugih flagship modela. I upravo zbog te intervencije na snimcima, snimci sa nekih drugih aparata će možda biti atraktivniji za društvene mreže, iako neće prikazati realnu sliku. Mi uvek biramo autentičnost nasuprot tome. Naravno, zbog kvaliteta kamere, vrlo lako ćete u editoru moći i sami da dodate boje ili kontrast, pa ćete i ovde sasvim brzo dobiti fotografije na kojima sve puca od kolorita, ali ni na jednom drugom telefonu nećete dobiti ovako autentične slike i to svaki put. Ipak, ako očekujete da ovim telefonom dobijete nerealno dobre fotografije sa sumanuto izoštrenim detaljima i bojama koje zapravo ne postoje u stvarnom svetu, ovo nije uređaj za vas. Nama se najviše dopalo da slikamo glavnom kamerom i to često uz 2 puta crop, zato što veliki senzor i veliko staklo mogu da uhvate pregršte svetla i daju najbolje kadrove. Uz to, ručno biranje blenda je moćan alat koji želimo da koristimo što češće. Ni 2 telefoto objektiva ne zaostaju previše kvalitetom kada imate dovoljno svetla. Noću su nešto osetljiviji, ali povećanje šuma neće biti dramatično, iako će tamni delovi kadra biti često baš tamni. Vrlo veliko optičko povećanje od 5 puta koje daje 120 mm žižne daljine pruža pregršt mogućnosti za snimanje udaljenih kadrova, od ljudi i životinja pa do gradskih scena. Takođe, trebalo bi napomenuti da velika žižna daljina smanjuje uticaj perspektive, pa će kadrovi tako biti posebno atraktivni kako god da ih snimite. Kolone automobila u popodnevnoj gužvi će baš zbog toga recimo izgledati dramatičnije. A kada smo kod maksimalnog povećanja, ističemo i neke dodatne mogućnosti za kadriranje. Posebno nam se dopao režim za snimanje meseca koji pruža zaista atraktivne rezultate. Bilo bi dobro da slikate sa stalka i po vedrom nebu i vidjet ćete kratere i planine na našem satelitu. Tu su i režimi za snimanje dugom ekspozicijom, pa evo recimo kako izgleda voda koja teče u japanskom vrtu Botaničke bašte u Beogradu. Ili automobili koji prolaze. Možete da snimate i noćno nebo, ali da biste uhvatili sve te zvezde ili čak Mlečni put, morat ćete da odete van grada gde je manje svetlosno zagađenje. Tu je režim za snimanje portreta koji će dodatno blurovati pozadinu i izoštriti lice, što ove kadrove odmah čini idealnim za društvene mreže. Mi ga nismo previše koristili zato što su prirodniji portreti u običnom fotorežimu. Što se tiče Pro režima, on omogućava da ručno podesite sve parametre snimka. Dobro je što možete i da snimete vaša podešavanja i iskoristite ih kasnije, a uz pomoć njega dobit ćete recimo ovakve kadrove, što je vrlo teško izvesti običnim telefonima. Podržano je snimanje dokumenata i to radi veoma dobro, pa će u deliću sekunde aplikacija prepoznati sve što liči na papir, pa čak i ispraviti linije da biste dobili savršen dokument. Selfie kamera je sa 32 megapiksela sasvim solidna, a uz dobro svetlo će pružiti odlične rezultate i to će se sigurno dopasti mlađima. Xiaomi je modelom 14 Ultra napravio i ogroman iskorak u snimanju videozapisa. Možete menjati otvor blende čak i tada na glavnoj kameri. Omogućena je promena objektiva tokom snimanja, kao i uključivanje stabilizacije, pa čak i Pro verzije kada će snimci biti zaista kao da su snimljeni sa gimbalom. Tu je i movie režim za filmske kadrove i na njemu ističemo 2 korisna dodatka. Prvi je zoomiranje tokom kadriranja, što daje na profesionalnosti, a druga opcija se zove Smart Composition i tada će kamera samostalno pratiti subjekat u kadru bez pomeranja. Rezultat je stvarno impresivan i snimak sa stalka će izgledati kao da ste profesionalni kamerman koji prati aktera. Ovako nešto je nemoguće postići bez profesionalne opreme i velikog iskustva. Sve kamere snimaju 4K video, a glavnom je moguće čak zabeležiti i 8K. Ističemo i opciju telepromptera kada ćete moći da snimate video i čitate tekst sa ekrana. I na kraju, kakvi su nam subjektivni utisci? Fenomenalni, ali ponovit ćemo da ovo nije telefon za svakoga.
Ovo je profesionalna kamera i to Leica koja uz to ima funkcije telefona. Za napredne korisnike, content kreatore i entuzijaste, Xiaomi 14 Ultra je skoro pa savršen uređaj i samo 2 nedelje su bile dovoljne da nas uveri da je ovo bez dileme nešto najbolje što u ovom trenutku postoji, po pitanju kamere svakako. Za one manje zahtevne ili korisnike koji ne žele da se bave vrhunskom fotografijom, blendom i ekspozicijom, verovatno postoje drugi jeftiniji modeli koji će ih brže učiniti srećnijim.